amachan short devotional sermon somni lagit chan na nei thei dinga Seithang thei dinga hin hu dam na ap wahat chung pa pathin lopi na la choi at na ip win hi tuni anni hu a ikehulim na divin get motivated stay motivated phat sia nitin hin hu wa he mihim chu ki pa jing thei lo he hin la ito itham na he lung lu na nei jing ding chu ting le lung lu ta jing ding hin khu man jing ding ti pa he chom chakhanin ega sei no mo ipga lung lu ta thanom ta ito itham lo si bol deu ham Bible text Jing'in Isaiah bung som li chang som thum lakhat na ga sim do ti ama wang pakai nga jing ho chu a thau sim thau win tin muwan lai bangin a hlan leng to wun tin tha chol luwa hlai to diu thada lu hi la ki zot ding a hi ve pakain a thu sim do I chung chi wa mal som na e pitau hen sang khat Zako som gup laku 1969 July 20 chun lay sit pum pi universe ai lu le van noi lay sit na van lai zol satha leng lut masapen chu koi hitam til America te anahi ve heje chun hichi America te satha alen lu nu chun ipiti tam til India gam sunga destitute ho nu le pa nei lo ho migen thei ho umna Mother Teresa in anahon normal everyday home kiti chun hiche jong chun na satan sister ho lung lut na ananei win thanup na ananei he hichi phat chun Mother Teresa chu thudo ananei Mother Teresa ko ma chun sister hon sister Tha hun nang long chi le chun nati em tha a lu ding na nuk mem tin adongon ahi Mother Teresa and anadon but na chu if there are poor and unwanted people on the moon I will surely take my sisters there and a teacher tha sunga chu migen the Lesi na pan na be ho unwanted people pan na be ailule society in government in meeting with him hon angai cha lu mi him ho a uma hele ka sister ho puying ting hechi a chu ka chi diu hi ti in aman lunglu na nei ta in anadon bu nin ai tu nia ikisi pi no mu che na office na kai ji na to ji na chol di a hi na lo kun na chol ding a hi na tha jong tha sam ding a hi aban chun college le school kai Simlai Ho jong in sunga sum tha sam ji ham ai lu le buina za chum ji hama na lung tha kum ding a hi Hou Lhacha ho jong chuta bang ma cha hlagau gal isat nawa hlep na tam ding thasi na jong ina to inga nom jing ko mu jong tam ding a hi I chol naw I ha sat nawa kun e pui do diu a ume motivate hi theina diu ai lu le I chol nawa kun I lung tha nawa kun I tha sam nawa kuna e pui do diu mi khat au me hi chu sumil pu hi te Jesu Christa a hi Peter khat na bunga chang sagi na chun na lung kham na zo siu ama Jesu Christa chunga seplaving azi chu aman na khan khudingu agel nai tunia ekitip na no mo chu stay motivated get motivated lung tha na thasi na ha sat na to zo si ako na motivated I theina diu avela ina to na pawa chu ilung thim pum piu
ithanai na pom pi ipi theina diwa che Jesu Christa ibelo ngai ti hi Christian Jesu nung zuiten isu milo divin atha bein ekitim ki nun ahi India a missionary min thang Graham Stein le achate ni Philip le Timothy chu ahal li zawuchun azinu in India gam chu daren lang Australia gam kinung le kitale kilom ta hi ahin la hi chu ahi pu amana se che kachappa te ni le kazi Graham Stein that ho chu ka ngai dame tin ngai dam na thu anasein atha ben hi chi zo chen amazon India gama leprosy vun nat na tikang nat na nei zo si zending in atha in motivated bakai la gawin apeki nin among thanom ta in pan alaki nin hi dunia hi nang bu asa sama nang bu atha chola nang bu hlep na tu a nang bu ha sat na tu a nei pui ke zong ha sat na ka tu e mi tam piwanu ya ha sat na tu e hi chi ha sat na ho zo si a ku na e pui do diu stay motivated get motivated e hi theina diu chu mi khat a umin a hi ama chu Jesu Christa a hi Jesu belwa ama toy to homwa ama toy pan homuwa a hi le zolel ding o pui ti hi tunia chom chai Kitilkhouna a hi ngai la zo si pathenin mal e som tau hen God bless you all.